broni ni team Freda Afriyie dano ene de yomo de nsem bia betudwa efa ye Obaapa Twiaa ho abusua beje di se Obaapa Twiaa no obi kunu ana okoje no de Freda Afriyie de nsem bi abetudwa afa no ho ewie anso a omso mo strong one so team legal wise for no sebio yantiti omo ofia ono Freda Afriyie de yatiti ni fie tinya de obedu o matem ne mmum ode no kle ebetu bebia eda tamne de pina ne course me pese obeje mra ni akohe video no wati mu nsem ne bi aba ma Freda asem we no eba right place also the call we I don't think it's social media yes into we no omo twene sraba ne abese be kwa akosi himfa say ya omo mistake ba ku no we oba na ne yire na nkasa na oni ninja ye no obetimi abo be ma no two charges ba ku ye bigamy ye nja aware o de be ma court for bigamy awunja no and alienation of affair said adultery no na nde utimi gina so ja divorce na ma what him say na nsem o sister Freda akataphobia no more trendy akataphobia no more trendy ba akwaje ba ku kunu o see for alienation of affair yeah say loss bebre wo ho no mo kunu ti en ma ni nchitinent na ho because o betina see no for alienation of affair said bo na lady ni nyina aka ma court no o win millions of dollars I don't need people anima me viral pa chimpna me hu so wa chimpna o mechi am do Debi am come system hu me because a day no amount of words now obeka akoye biem nti na oh amonzo san obeye ya obeskaye na be ma wo mu no chiti dia nya obeja abotre be mo de so wa woni mo se na nya abotre miss me ma Freda me mpeso obi be share everything because me do from me yima ko mamu de on se se ne ma ye see ye faithful man me ntimi ye faithful I do your society na programming almost say your society are programming almost so my polygamist and I don't but entesa what say na programming almost when it comes to say ma affair ni sa na mana aware wo ho aware more deadly and more dangerous and more lovely we share the right person awaria adwamanbo empenatwe ene emefini ne matantan si wo mu nyina ne se ye hwe nipa no position obi hwe nipa no ne figure ne stretcher na obi nso wo a ohun nipa ne mra oye ene ni sinto ene niema ensese wode ne ho kohyem eye both for man ne mema nyina na ode ne ho ahyem obi o wa no ankase wonim se be menya amene ne twempene ompeme nya papa be me wompeme be mani bufu a adu mi fatu mute be mani bufu a no wo to ne nsa be mani bufu a okka nchanse ibom be mani bufu a wo to twede be manu se ni bufu a obetimi adi matam mfa ho se nipa ho why do you marry that person Aden awa accept say nipa ni proposal aden aware no aden abe ware sa be ma no aden obe ware oba ma Freda red flag ignore red flags baby and ma menka de etia ya ignore sa na ma no one say Bible no wakan niema bebre ya opene ne awon pede a kire yen Troni si onyankopon si ochiri awareguo se wo beja ya aware a ma wo partner no awareja ye krata no ejina ho ma two parents se wo nware biewa because court aware eni tro konkron nim eni Bible mu efi aware na e wo Bible mu enti no fane ko gina abusuafo nanim bo mo kwa adu de enti a wo se wo nwale ne biewu Mokana anye ya fane me abusunya no wa mana wareja ye krata e wo both parent nanim uko baby enne de enti a ama saa ne ma na ekoso nyina ne oba ware acha afemfie mienu na ware na gu no number 1 last akono number 2
sex a yedi nkan de bia me ka kire o say me kama say me say sorry se wo ye oba na wo se wo steady bema wo ye oba ma na wo se wo steady oba mu yi sex in free sex ya de a pam is a covenant sex betimi ama obi betimi a hide ni suban bema betimi a hide ni real character enso no beda pepepepe di entia bema bi wo ho a onim se de ye de oba to mpem ye ne da a wankasa sa wo yare kura na ono da wo be hu ani sa wo ho aye den wo ho asisi so na wo sene no say nipa no hide ni suban da wo betene ne nsa abọ no because of say wedding kan e de wato mpem ene wadama na call ho na maya apam ni nti no unhwe bo na wabọ no say da achi obetimi abọ wa obeto hotima wo nsole bi wu ade a wo hwe de ebo na ha mu ho no ti abra wo mi a wo kon na wo kai ha wo suso mu ha wo fewa no ha wo peja wo nan ba akokọ soro ha wo so to ebu sisi ni mu na wo kai no nti ade a wo ba ne be ma bia no wo betwe ho afiri ho se wo se wo study be ma na mamo manda mbem eniema bebre wo ase me bisa mo ma ya mo wa se ede na abehwe ho accept be ma proposal ya nkosa game no people se wo ware ya menim se wa ware I do me e ma na mo wa no bia yin ne ho mfiri mi ede na wo behwe wo de be accept be ma proposal me die me sheni suban number 1 me share sex ni mo me hwani suban but sex ni so hu because what is say suban ni ye na say sex ni ye no be ende was at least no so hu okay nti family me sheni suban nti ni suban na wo de be hwe ho ana meboa mpa try na wo de accept say okay bra me walo mpa cho ho bi o me pa try me bema step it me who say fine the way I do me kind and suban and na bema ombu oba eni promo ni na ka suban no suban no ombu oba na eni promo obegu eni mase ba bema obedome me so me dono me so me bu no ma Freda me bu no me yema sede se oba pepepepepe but we no appreciate whatever I'm doing no no dear ma Freda no okay nti wo de ni say ope bema be accept the proposal no nyame suro kakra wonu mu what wase wo so tenase what wase wo so tenase wo kan bibia wo tie na bema wo de wasam na mabonte like a whole lot ma Freda okay me ye ma sade se oba me ye maduane me ye waduane ma wo me ye ma the as oba package na ye kan ni nyina bi no sana me so sana me kan okay mpa cho hwan bi o na me yi ni nyina no ba ko na me so me nchira say ne attract mo be ma ho ye na adwen yeah me intelligence ne suban yeah suban ni na adwen yes obi a kan wie obi a kire na adwen wie pacho obi a kire na adwen wie asa nkofo wo so ana pacho obi a kire na adwen wie mama bitu wo so ma Freda me so obi a wie nti yenko ye ni okay ko mo nkasa uye oba o uye bema o idea edi nkan Bible say marriage is an idea of God aware nyankopon hyehyɛ nti you cannot do anything without God nti every aware bia no na relationship bia no se begina manufacture no engina Kristo so build your foundation in the rock of Jesus Christ o build there ehon na odi behu say ya na say number 1
a woman or a man who fearless the Lord. Obao bema usuro eurade. Bema sura euradia. Ontene nensa mbo wasum. Bema nyamisu Kristo suti ni muno. Ontene nensa ewa wuso. Onwuro ne dress ma wo ba foforo. Bema usuro eurade. Eniema bebre ho a nyamisuro ni nti. Bible nse ye wade nyina ho kwan. Enso nye ni nyina na yeden. Efata. Inti obia osuro eurade. Obia osuro eurade. Inti usha Bible say Job die na oyobia na osuro eurade. Usuro eurade a wotene. Obia or the Bible say the beginning of the wisdom is the fear of God. Nyansa mfiti ase nyamisuro. Usuro eurade a ode ne panyina aka mo. Ade a wode don wo kase no ene de ene nyansa. Nti usuro eurade a number 1. Okay. Yanko number 2. Number 2 trust. Trust pepepe ye jidie. Because uja wo maame na wo papa ho. Na wone bra na kwotana singi room. Wone na kwotana chemen home. Uni bra ni suban. Se ni bufu a wote sen. Se wote sen. Nti trust. Bamoncho my sister-in-law from one. Hey, said the Amara Freda can. Maybe now boils down to Subaino. What I say? Yeah. Because the Bema needs to buy a sign my way in our own. Entino. So Okay, yeah, to us. Entino. Trust. Number 2. Me trust no. Bray dear. Menene kwa ya kwatena dan ba queen. I trust him. Me trust ne se onya ade we because wedding kan hu say bra ni sura urade. Wedding kan hu say sister ni sura urade. Nti udi gidie nso ayedan aka ho. O trust no. Onya me bone. Number 3. Commitment. Bra na woni ne wo ho no so obewale wo no. Wo na wo kwa akobisa no. Se bra da be na abekwa akohum maame. Bra da be na abekwa akohum papa. Na anu na papa kura bisa wase. Se da be na abeba abechia no. Na da na meka se me maame efra wa na papa se da be na obeba fie abechia o ma. Ada na meka pe no watwe oti. Who say there's no commitment. When you are in relationship, 2 of you, because Bible say Amos chapter 3 verse 3, Bible say can two walk together unless they agree. Or see nipa mienu ebetimi anante abomu a age samadwene ye dan madwene ye baako. Na wo bisa ne se da be na abekọ akohum papa no na one so de ato nchen na me maka cho se ne bi a wo ye no sesa. Ena me maka cho se nye nnetwen kakra nyambo next year una wo pushi. One is pushing and the other one is relaxing. The other one is not ready to make a move. Inti commitment no ekojina one side. When the commitment is only one side, more warrior, the foundation is not going to be strong. Obaapa no na eba abewale wo on na eba abese ope on na eba abewale wo mame me pese me nko hu papa aden na wo maye nko da say me mame no ma ready me mame ne papa so mpese o me hu papa no mo nka ncho papa se me no na wo ho ana se da say ye beba abe ye ho ade ti ye beba abe bokokoko nti ye be say na wo hu se be ma na wo ja ne mame ne papa wa abewale wo na mo kwotena no ma be hu na mba akono be ma ni make a lot of effort. Bear money making a lot of effort. So bear money making effort na oba na twisi nchen na ye kakra wo de ye ntwen yansa. Me person ka minsu adwuma. Me person ka menye say ni maame de maame ni bubefu de twen yansa. Me maame che say the other one is making the other one no o make na dwene say opesu on bra forward.
And the other one no so not say commitment be any ho. Number 4. Mpacha mo fa pen bi pa na munjuro. Mo tire. Me say number 1 is the fear of God. Number 2, trust. Number 3, commitment. Number 4, transparency. Very important. Yellow, yellow. Blue, blue. White is white. Black is black. Bra, oh, me be fear na woni ho. Oh, dabi na mada. Na me shadam ho. So make us say ukota baby hu sa fiansa black. Me wa ha. Ba cha mo te me ka. Ya to nkan o ye te. E mema na omodo omofun nko hye bathroom na omu dwale no. Kani nyina. Sani nyina ni pepepe yo na. What you say? Wan enu sa na ma ni nyina no ye. Wo de ya nkekan wie. Wan enti transparency pepepe ye. Be ma no obi a o ma hu so obi. Oni bi o ma hu so oni bi. Bra wo ifa me wo fie. Udu fie time by be 2 minutes ago. And so make us say, so a park in the car, bear 1 hour ago. So I see 2 minutes ago, ya no buy. Uko fia or na bla ni ho, uko be a die, uko no ni ho. And I was see uko fia ba. Uba ya bisa so uba ya che, or see my barber da crea sorry, my barber 3-4 hours ago. Me bantem, so no boa. I then I be put yourself into that. And then I'll be put yourself into that. Once and someone making in America although love is not part of it. Into commitment, transparency, sharing, respect. Sharing is very important. Rakwame and come 1,000 bidia so misika so dia to ade. Oh sir. I mean, 1,000, I'm 500. Nti say ubetimi manage di amamia. Ade uhia na emergency ana. Oh, and shada anya emergency bi na so 500 imu na mama be 2 days bi na me mpe 5 no so why? Obaapa. Okay, bra me da se. Bra kwa me ka me hia 1,000 o. Da bi 1,000 dia me ankasa kra me ho kire me pa. Oh, nka me de kwaya ade o. We de. Ene mama mbo madam fu bi ama na why? Okay. Make us say so black kwa me de ne wallet to who say sika shem. Make us say unim say black kwa me obi o de be ma ho. Ba osi oni bi. Oba no be catch say, "Oh, madam for si obenya bi ama me na me bisa say time be na ade be ma me." O de be ma me na me de akoma no. Sharing enye adwuma ho. Ba ma wo ton kan no kuna. Odi half no eja wo half. Ukona wundi kura na wo hunim say oja me half. Bema wonya aduane o se o makoto indomie bi me twan na oba na ye nyina ayedai ye nyina ayedidi bema wotimi ka cho so ye tua meka nti e bi age 10 Ghana yi na fata o pint ni Brazil bi bema wotimi ka cho so ye tua meka no me tua dan ka me tua electricity na menya me de 1,000 bi kwa akoto no ye de atoto ye niema wo ba wo no nsu timi yi na komam bra kwa me ye tua meka o nti ma top perfume bi na singlet bi ama o se ejanti enu ni oh me so metete me yi nyina no me so nya 2,000 bi nti me de ato o se in case se bibi ni a na eja ye ho ahe nti wan sa na ma we se nyina respect obuo ba me bi ahia obuo respect is very important respect adia ba me bi ahia fi oba ho enya o marriage certificate enya o degree enya o encyclopedia enya o dictionary adia ba me bi ahia dia free na yere ho eya obuo eya a school fu emu kam blof bi se respect is reciprocal aware mu respect is reciprocal bi anim ko bible na di nka tu su be man say he is the head of the house said dia
o say barima ye tire wo fie said ya Kristo Yesu nso eye ekunu ema asafo no nti when the respect is reciprocal no it works outside wadwuma mu na ye adwuma ufie ho no wunya kwa abonten na wo ba wunya kwa adwuma na wo bebie pono na wunya bie pono na ebie na wo de wo nan si mu na no wo encyclopedia no aka wuja wa abonten wo degree wuja na abonten wo dictionary wuja na abonten all the certificate bi ekuta bia wuja na abonten emra ye de ti abonten ye difference emra ye de ti fie efie lower eye adwuma wo fie eya asomdwe eye obuo eye anidie ene odo ya kan ware a niema mienu na eye adwuma wo fie eye obuo respect na be ma no nso ama wodo saa niema mienu ho to chema pe unya ware papa se wa mbra wo na be kohwe no sen na also adwenkyere your fatal comment section ho na me ka say na first time I hear me a anase u share me video a ahagusi otumfo ba TV plus me so unsubscribe ya obe subscribe e di amame ye ni gusu di nsem nachi any update bi abeba fa ho bia otumfo ba TV plus ye de beba besom media na jobless akram